The Nuer Tribe from South Sudan are one of the largest ethnic groups in South Sudan, with around 2 million people. The Nuer people speak the Nuer language, which is unique to their culture. It's part of the Nilo-Saharan language family. Nuer is a tonal language, which means that the pitch or tone of a word can change its meaning. It's incredible how they communicate using these tonal variations. Mayom kabul julga panya jare wenyong rup kone jan ya nyang kelejol malare kawai dak kamayan kita
con di kai nuer wi kon dan mar telera mitten nuer kwe kablane obe edoran lengeje ewe kandinai uror ewe laka nyirol chendananga amul al kalona lengeje away kandinai uror away laka nyirol chendananga amul al kalona anda cheng one kon ei akwang one kon kan ya nuare tore lakan ting amoran keling chanong nonde nuaran gelfinye chieng one con ei akwang one con kan ya nuare tore lakan chieng amoran keling kanong nonde nuaran gelfinye anda chieng one con ei akwang one con kan ya nuare tore lakan chieng amoran keling kanong nonde nuaran gelfinye kan war kan go chade on yang de jano warma ayo tieng wara ngai ko bom de we kan war kan go chade on yang de jano